Dobrodošli u Super Talent, emisija za ljude koji vole talent. Svi znamo kako funkcionira emisija. Špek, Plavuša, Gospodin Čisti, Mojsije na audicijama ocjenjuju kandidate i odabiru koji ide dalje. Stoga sam ja voljan proći kroz sve kandidate finaliste da vi ne biste morali. Pa krenimo! Prvo imamo ovu karate djecu s bojom po faci i zabacio neke šakice do koje majmuni daraju Ikea namještaj. Ova je razvalila! Ama jeli, a? A to si rekla zato jer je cura. A ovaj prije koji se vrti oko zrakomlat kao nije razvalio. Zrakomlat je hrvatska riječ za helikopter. Ok, ovo je bilo brutalno, idemo dalje. Ova mala legenda, Isuse moj Bože, šta je? Ova legenda napravila svoju pjesmu Ružo Ružice. Ne želim krišiti autorska prava, pa ću svaku pjesmu u ovom videu pijati. Ružo Ružice, mala moja curice, lijepa si, dobra, sigurno bi ga u tebe. I eto baš i sladak, vidimo obrašićem. Azra Grljević sljedeća, kaže evo malo da vrti kukovima, o moj Jelda, ja sam isto tako reagirao kon. Gospodin Čist je baš ekspresivan, stari moj. Onda imamo ove na gitarama i harmonici, pjevaju Mišu Kovača, Plavuše su vija ko srdela, ovaj gamer izlazi van i pleše s njom, a ovaj mrzi svoj posao od kako je Rene otišao, sad mora dijeliti metar kvadrat iza s njim. Jedino je solidno ovo izvedi su ove dunje. Ček, fuck, krivi video. Ove dunje, da, a čak su i one upitne. Ova je rasturila, ovaj majmun ne koristi stari začin i dalje vrišti poslije 4x, a ova je doktorirala glazbu. Ok, fakat možeš doktorirati glazbu. Svi su se uvrijedili, Plavuši žila i skače na vratu, idemo dalje. Matar Macan švrlja nešto, pravi se da crta, došao s već pripremljenom slikom, bacio šljokice, uhvatio Boga za jaja, diže ruke, pravi se da u filmu, ljubi pod, pada na pod, ljubi Plavušu, prasa se smije. Sljedeća je Brazilka, njiše se na kosi i svi vrište. Dobro, stari. Ona se vjerojatno frizure radi u brodogradilištu sa švas aparatom. Sa švas aparatom, da. Koji kurac je švas aparat stavio? Aha, to. Sljedeći je Stanelli koji balansira, pazio, tačke na bradi. Kako čovjek nauči to? Jer je hladno jednog dana odlučio naučiti balansirati jebene tačke na bradi. Onda je došao do Špeka koji kao i uvijek baca dosadne nepotrebne komentare. Zapali novčanicu i napravi ovo. Kako li je to uspio uopće, mi nije ja? Onda je zapalio neki papir i stvorila se neka skroz druga novčanica. Onda je uzeo ovu plavu igračku koju je našao u Lukinoj čarobnoj kutiji, doslovno ovu tu. Cimno je cijelu publiku i svi su se usrali. I pokazao ovom ispod stola. I frajer našao i krenuo se smijat ko majmun. Ja gledam i ne vjerujem da ova sranja prola. Frajer je opet uzeo neku napravu, nesto je špil i rekao Gospodinu Čistom, pogledajte ispod vašeg stolca. Zakon je. I onda je dao karte neke ovoj Plavuši i rekao da zamisli kako brojevi idu do njenog srca. I žena je fakat zatvorila oči, krenula zamišljati kako te karte idu do njenog. I onda se, pazio, ta karta pretvorila u stok fotografiju iz Google-a koja prikazuje neku majku sti. A zabavam se, jo. I to je to, svi su super sretni, ženska stisla zlatni gumb, idemo dalje. Ali komentari ispod tog videa nemaju apsolutno veze s vezom. Dečko, pun si emocije, uvijek ostani tako dobar i original. Iako sam Crnogorac, i mi baš nemamo emocije. Kaj vi pišete lektiru ovdje jebem? Sljedeća mala Laura i baš me zanima kako će biti nastup ako Špek ne pojede prije toga. Oj kur... Sljedeći je Oleg. Ovaj frajer nije niš pametan napravio, pa će samo iskoristiti ovu snimku za komercijalizaciju. Ljudi, a pretplatite se na Kaju. Draga Sara krenula pjevat i Špek se okrene i mrtvo hladno kaže: Split. Šta, molim? Kakve to veze ima si... Split. Žaci lijepo skini gaće stinku da ti mogu smjeriti kurt. Ovo su Power Rangers i neki... Čuj, pa nije ovaj ni lud. Tako je Plavušo, nije ni on lud jer uči od najboljih. Ja ne znam za vas, meni ovo ne zvuči baš najbolje. Predivna si. Predivna si. Hvala. Dobro, možemo jedno dalje, molim. Moj zlatni. Se hvala Bogu što nismo u 18. stoljeću jer bi ovo imalo skroz drugčije znanje. Ove romkinje su dosta dobre zapravo, ali Gospodin Čisti umire iznutra. Ovo je možda najzlobnija stvar koju sam ikad vidio, da gledajte ovo, molim. Bayern München. Ma nemoj, bravo. O majku ti je. Napoli, tvoja stara. Ne znam, stanimo. Oj curice i šuvice, aljine ti do guzice, a čerbice do rebara. Bil se sa mnom, pojeba. Jel mogu ja sad na mjesto? Samo sekund. Daj, čovjek se mora skoncentrirati. Da, treba se skoncentrirati, staviti noge u škaf s vodom. Mislim, razumljivo je da je Špekecu neugodno kad vidi vatru, mislim, kome bi bilo urlenje je kako su se sve ove babe kaj vole pljeskati uništavati nastupe uzipale jer ne mogu pratiti ritam ičega što nije 4-4. Ne znam kako se plješće na ovo. Pa nema ritma. Što sranga bilo što nije stavio ritam u pjesmu, odmah šalji pismo autoru pjesme kako je glup, nesimpatičan i nasilan. Sranga bilo što naše Plavuše ne mogu pratiti ritam pjesme.
¿Qué? Estoy muerto, ¿de qué estás hablando? Pendejo caballo. Kaj je ovo čovjek? Kaj je ovo? Ženo, izgledaš ko šampion iz Lige Legend. Harmonikus numero 3. Upravo sam pomiješao latinski, njemački, talijanski, boli me apsolutna Fazani u prirodi, kao djeca u školi. Fazani u prirodi, to je nešto lijepo. Dajte molim vas povišicu kamermanu i zamisli taj osjećaj da jedan od žirija pročita tvoju pjesmu i svi plješu njemu, a ne tebi. Mora da je fakat grd osjećaj. Opet pjevanje. Ovo izgleda je fenomenalno na mnogo razina, ali meni nije jasno gdje ova žica ode kad ona sjedne. Dobro, ne veze. Zamisli radiš stresnu vratolomiju pred publikom, trebaš se koncentrirati i taman da ćeš uspjeti i na jednom iz žirija čuješ ne! Ti zvuči kao neka scena iz filma. Vrijeme da njihanje je 100 put lakše od stajanja na žici, ali dobro. You're so fit. It's not my bestest shape, but... How does it look like when you're in your best shape? Well, certainly not like you. Gospon Čist je zatim rekao ovo. Tatjana, I'm not so emotional like them. It's lila. Do you know what it means, lila? No. It's close to so-so. It wasn't like that. To, Gospon Čisti! To smo čekali, o tome se sve radi. Gospon Čisti ima bolji razvoj svog lika nego onaj majmun iz Koliko i duhova od 2 filma. Mislim, nikad nisam gledao Koliko i duhova da se razumijem, ali pretpostavljam da je jako loš. Gospon Čisti, nećeš jebat. Ojoj, vidi kako lijepo pije. Žiri, daj pogledajte ovaj mim šta sam napravio, slika Gospona Čistoga kao troji. Kako to misliš, nisi gladan? Dobro, stari. Ovo je možda najbolja izvedba na cijelom Super Talentu, a još bolje od toga je Gospon Čisti koji pokušava komunicirati. Pijat. Pa kako? Energija ovog frajera je fenomenalna. Ajde da je neko malo rasturio ovu pozornicu. A moj si je čak i dao prvi svoj adekvatni komentar, bravo moj. Gledao Spider-Man izašao, stari moj. Zamisli biti član ovog kluba. Mama, daj mi pare za članarinu. A šta ti radiš, sinko, u tom klubu? Pa daj Bog, to da nam pokantam. Sljedeći je Marko. Dobro večer, aj ovo svećen tamo. Ovaj frajer slaže neke Lego kockice i žonglira, nemam pojma. Odaberite u svojoj glavi jedan od ovih 5 brojeva. Evo, jesam. Pomnožite s jednim brojem od ova 4. Jesam. Jesam. To što ste dobili podijelite s jednim brojem od ovih 3. Jesam. Sad zbrojite s jednim brojem od ova 4. Jesam. Ti tako ne baš brzo. Taj broj koji ste dobili oduzmite s jednim brojem od ovih 5. Jesam. Koji broj ste dobili? 2. 2. Ova ženska čak došla skroz iz Rusije da čisti pod. Neki bi rekli da ovaj lik pretjeruje, ali ima jako dobar glas. Ova neka kostur curica se tu igra s nekim psom. Čekaj malo, pa to nije ni pravi curice. Editiram moj video i smijem se ko manijak već 10 minuta. Ne znam koji mi je bolji zvuk. Ovaj. Ili ovaj. Svi ovi nastupi pokušavaju dobiti prolaz tak da rasplaću žirija, ono dio mi je kreativno. Okej, čekaj, cuce, kad ti to ono napravim podiš. Ovo je tek ljena koreografija. Ovo tu je nešto napravila i onda ovaj zaboravio pričat. Ili montažerova emisija nešto napravio i onda ovaj zaboravio pričat. I like, jeste dobro. Hvala. Ovo je frajer nacrtao špekec. Ko je to? To ste vi. Ozbač? Ovaj lik ispuca cijeli svoj arsenal u 2 minuti i prestaje više nije imao ništa. Ovo izgledaju ko da rade za Jokera i prave dobrodošlicu za Batmana. El Profesor je izveo stvarno fenomenalnu pjesmu i kad je završio, ovaj mu je rekao: Ivane, meni je ovo bilo simpatično. Simpatično! Simpatično. Evo
Odlično. Ovo je dama. Je. Jel' tako? Vi pratite ovu damu. Gdje je dama? Gdje je dama? Gdje je dama? Pitam vas gdje je dama? Ovdje, jel' tako? Da. Odgovarajte mi ako možete na pitanja. Imamo... Odgovarajte ako možete na pitanja. Da, žena mu dala X i otišao, tu sam doma. Joj, baš su slatki, vidi. Šta je? Ja ne znam, ne kužim baš rep, stari moj. Se idu mi na živce više ove ritmike. Ko smo čisti brzo svršio. Pjesma. Gledaš ti pjesmu. I požalio. Ovo je jako sjajna glava. Blješći na suncu. Ovaj klinac kod je došao u pidžami pred sobu od mame. Mama, usra sam se u gaće. A jako lijep glas ima. Pravi mali Anđeo. Samo čekaj kad ga pubertet rokne bude bio Paliođo Lucifer. Znači sviramo na ručnoj tavi. Ili ti po naši, to ti je peka. Pekadu. Ok, ajde, ovo je bilo dobro. Bravo dečki, plus jedan socijalni kredit za vas. Koliko traje ova kompozicija? Dok ne zabole ruke. Koliko treba? Dok ne zabole ruke. Koliko se peka peče, satima? Može. Nema veze, -1, vrati mi ga nazad. Ova je popizdio kad ga ovaj prekinuo. Isuse moj Bože, zašto Rene više nije? Ne. Kakva emocija. Da duša zajedno. Predivna boja glasa koja se izvrsno iskorištava kroz taj najljepši muzički instrument. 15 godina znako da ima 25. Pričam sa strancima i ništa mi nije. Ok, ništa mu nije, ali gledaj kako ovaj kamerman loše glumi. Gledam youtubera, Kajusa, i ništa mi nije. Bašćanska ploča. Stari moj, ne da mi se više, ko je pobjedio? Ma odi u